هالو لويتي، أهلا وسهلا بكم معايا في قناتي تعلم ألماني بالعربي. في درس النهاردة هنتعلم مع بعض كلمات وجمل كتير ومهمة من كلمة واحدة بس. تعالوا نشوف مع بعض إزاي هنتعلم ده كله من كلمة واحدة بس. طيب قبل ما نبدأ الدرس خلينا عارفين إن الكلمة الأساسية اللي معانا في الدرس هو فعل sagen. sagen sagen بمعنى يقول. نشوف أول كلمة. لو حطينا قبل كلمة sagen auf هتبقى aufsagen. aufsagen aufsagen بمعنى يسرد أو يحفظ. نشوف مثال zum Beispiel Der Schauspieler musste seine Rolle aufsagen. Der Schauspieler musste seine Rolle aufsagen. كان على الممثل أن يحفظ دوره. طيب لو حطينا قبل sagen an هتبقى ansagen. ansagen بمعنى يعلن. zum Beispiel مثال أذيع اليوم أنها ستمطر. heute ist Regen angesagt. heute ist Regen angesagt. لو حطينا قبل sagen aus هتبقى aussagen. aussagen بمعنى يشهد. zum Beispiel مثال Ich muss heute vor Gericht gegen den Täter aussagen. Ich muss heute vor Gericht gegen den Täter aussagen. يجب أن أشهد ضد الجاني في المحكمة اليوم. لو حطينا قبل sagen هتبقى absagen. absagen بمعنى يلغي. zum Beispiel مثال لسوء الحظ عليه إلغاء الموعد. leider muss den Termin absagen. leider muss den Termin absagen. لو حطينا قبل sagen هتبقى untersagen. untersagen بمعنى يمنع بشدة. zum Beispiel مثال لقد منعني الطبيب من التدخين. Der Arzt hat mir das Rauchen untersagen. Der Arzt hat mir das Rauchen untersagen. لو حطينا قبل sagen هتبقى versagen. versagen بمعنى يفشل أو فشل. zum Beispiel مثال لقد فشل في الامتحان. hat bei der Prüfung versagt. hat bei der Prüfung versagt. ولو حطينا قبل sagen هتبقى besagen. besagen بمعنى ينص على. zum Beispiel مثال القوانين تقول أنه يسمح للمرء بالتسوق فقط في حالة ارتداء الكمامة. Die Regeln besagen, dass man nur mit Maske einkaufen darf. Die Regeln besagen, dass man nur mit Maske einkaufen darf. آخر كلمة معانا لو حطينا قبل زوجة nach
هتبقى nachsagen. nachsagen. عايزاك تقولي في التعليقات يعني ايه nachsagen. هستنى الإجابة بتاعتكم في التعليقات. وبكده يكون خلص درس النهاردة. أتمنى يكون الدرس عجبكم واستفدتوا معاه. تشوس.